Bulavinaka, Dalavinanduriki, ni hao. Taumanda wia bakunu nataka, nanomuni mureti umay na channel go, nanomuni wia barongotal no tangamay, na vukuni vivo sei, ono vivo sei chikina, na yakamna ni kwa member lete chiko so nadhava mbeka nadhava manda so na ndrendre kimami lakudhuruma na kaulotu ena vanua ndrendre vango na vanua ni kaulotu bisa ivitis bisa ivuruvura so niko nandochunga na nungu topic endo nandrendre ono wasia so ya na language barrier. Vakanda kila chico that Mandarin or Chinese is the difficult language in the world, and vaka China na kina population in 2.1 bilioni 1.4 million na largest people groups na kawatamata levundo iki na Han Chinese sayo na Hanzu pa China na Hanzu gai 55 oira na kadhibitu iki na minority group Shaoshu Minzu so na Hanzu na nonra vosa sayo kwa yango na vosa va Mandarin nanondra vosa nanondra esianga nanondra na dialect beire so ira na Shaoshu Minzu so ira na kawatamata erawa tu nanondra culture nanondra tovo dotani nanondra sulu dotani mandanga na kenra roka na kenra rai so mandanga vera na minority people kenda kalabat searching o kenda na itoke so mandanga erna numanira na kilaleta taki nira kai Samoa se kai Rambi na kenra rai era na minority group so sana matenga ni auwasianga na topic ni kuwa sa ya na language barrier so na language barrier na mateni ngau na indua mandang indua nga any turisi se lako may bakaulo tu se lako may batakataka na matai ni kay ko na rede endrenriki so ko na vosa ni China era yang nilibu na tama tera kila na vosa balangi bekur na young generation na baki vali mersa chikuna high school primary school sa walu ngangata chiu merabuli bu pos balangi sabaka chiu mesa fashion chiu nangonango yo majority vera rasi bos china ba China ile buna ndalo kina ravos nga ba China Mandarin baka na bawon language ba biti o changa chiu na dialects ba so baka talanga ke nanondra marretu nanondra language nanondra vosa nanondra bol na vonola ko kina sa ko nga na Chinese characters so na matai ni ndendre ela ko ruma indu na tamata kaulo tu na vonovango sa ko na language so weekend na chuma iviti ele weekend we speak the same language as the other races in Fiji, right? And we meet them every day. And Fiji is an open nation, yeah? Okay, na even darani wase, sang daraka. Darani wase narko spelling, darani masula kain dua ngon sala lewu, lomani basi, lomani computer shop, lomani cinema, dua kana bunwa. Kinta darani be masula kina. Yo na maten tongo, esanga, tambu. Na kabango so na matai mandanga ni kasimbera ni wasea na kosi pelvendua mona bulida non rato bosa so na nongo bulida tolo rato bosa etauria we ronembaki monge fluent mandanga nongo basic ngo senga ni deep conversation ngo se basic nga so na ronembaki ya bulida kina na masu kina senga ni bulika memories takana sona tingin bolo tambo o chia
o changa mix tu ana valangi va China na nungu bosa na matai ni rona yambaki. So ni vaksamata tu ya vada mande viti how open Fiji is, and yet we still complain, yet we still have fear, yet we limit ourselves, yet we are lazy to go out, yet we point fingers to others for them to go out instead of us. Yet we say, I cannot do it. I'm not gifted in that. But hey, come on. We were all called to share that love to someone. Yeah, we were all called to share that love. So I want to challenge you. Wiki muni na baromotiko ni muni sarsara chuma na channel go. Nongu vaka mamasu wiki muni nikakoni wele nangonongo. Ni waseti ko nandina, waseti ko na kospeli, ni waseti ko ni Jesu Kristo sa ikuwa na kalu, sa ikuwa na vakambula. Kore ni vakambula ikumai, ochia, and you'll be set free, right? Kwaya mati, tuda kitali katul ni singa, right? And he went, and then he commanded us, people, his disciples, to go ye therefore, preaching, sharing the good news. So language barrier is one of the difficult thing that we face here in China. Level. This is going doang na nunggu matay ni video karon ni video laka chinga balita chinga nandrendre so nandrendre kimamina mai sutawa va na kaulotu na vanuvango sa ikoya ya na language barrier. So kibaka wakilatikos you're feeling that you are called ni chigo muka na katin kalo na mumbula mo ni molako ivalangi mo kauta na tukutuku ni kalo. Make a step by faith. Do something about that faith. Kakuni warakatunga me lutu may lomalangi na ilavo se lutu may lomalangi na vebuke ngaroni lako. Baleta na kalo satu kuna veiko that you will go, right? And what's next? And then ni masulaka, okay, accepta ka na kasatu kuna manakalo, and then you say, okay, turanga. How shall I do this? What do you want me to do? Taro. Learn to ask him on what you have to do next. Kwani sa bosa nga may mga okay, nakaturanga. And then you wait and you keep saying, I'm waiting for his time. Hello? Maybe he's already been speaking, but you're not taking action. Yeah? So kima ni naturang kina marama na dorbo kina ngonya lewa ni saravati mo na video ngo kibaka ni etare kimuni se bakal ngangatay kino mo bula and you have a lot of questions. Feel free to drop a comment below and share this video. And posata sara kibaka kimni na share ta kana video ngo osa kir sara bakam bimbi kimni moni vola chinga vaviti na kake de ni bitachiko me nong ni title me ker sara me koni volai valangi baleta na nondotal na nungu video mai liu au nange wasia chikina is so na reason au kere chikina me nakakira nga me volai vakaviti se baleta na dava upos chinga kina vaviti valeu me baleta na kanika ulotu. Balte levo searching na kina reason. Stay tuned. It is fun and interesting, and it will blow your mind away. Vinandu valeu na munisar searching mai kina nangai sotatale na channel ngo au nangai tomana talchikani na nungu tala noa ba membaleta esonan drendre erna mai lako du rumah erna na via kaulotu mai sersa kaulotu rochiko ena vesai burubura erna ngone ni viti erachiko na vesai burubura sakena levu ngaya binantu ba levu binantu riki na nomni sar mai ebi wale ngango nomni tani tala noa modituro